Sir James na mundu gwitwo Regina wa Aganiwe. Ngatiwe. Yeah. And that lady does not grow old. No, she doesn't. She does not. And it doesn't style. Sir James ndakuraga. Igatura ihana ta regime agithia goro muthenya. Ndiwe kiria maria mataya muigai wa Njoroge na kiti na githai. Ece ni makurite. Muigai wa Njoroge ri. Njwire ndoni ri munyukite ho. Ona ndu ndekirira maitho mana ni kwa ni gethonde bururi wega. Oni ndatara wona wega. Ndatara wona wega. Ekirire maitho mana. Ekirire maitho mana gethonde bururi wega. Miaka harete guthie miaka guthie. Wana wale onete makamumakia. Wale tepake katia. Wakamumakia tondu ni Kenya. This is Kenya and Kenya is here to stay. Bururi uyu koragwo uyurite bicanga. Na maundu mangi maingi. Na eka video karathiururuka by the way. A very interesting one. Yes. Ya mutumia wina nyundo ndio kana rurakona. Mutumia ena nyundo na mwari. Ndio ka muthoni ndonete video yo. Ya mutumia wiho na mutumia ucio riu ucio ni mutumia ugenetie muno. She's standing her ground. Yes. Tondu ndiwe kiria mekanite na mwari no ndi arera mwari atiriri I deserve respect na kera mwari ndakuhe miaka iyo 3 ukoro warikia college ukure wanyita either kana ugakorwo wi wira kana ugakorwo tonete wira kana ugathie kuhika we wiki atia ukure wanyita ucio ni gwerera na uri ramwe ya video ni mwari o ucio oire nyundo tondu mwari ni narcissist nero magutuma riu ucio mwari egukiuraga nyina na pressure no menye riu atumia cia miaka makoragwo na pressure no mutumia ucio nerarugama na tie wika hena ungi wi hau itaramenya kana ni mwari onake ndeigua kiru mekuma mekete mathie alafu riu mwari ni tori ungikona muiritu uria waku ni kumuregania uramunegenia na ni video arakuoya ukimunegenia na agacoka akarira nigetha muingi woigua ati ni areka atia ni ararira na agacoka akonania nyina amunyiteire ki nyundo arenda kumuraga tondu nyundo no ukiuraga mutumia cia ni onguhure nyundo igiri tondu utire kundeithia mwikaga atia mundeithagia you cannot see beyond your noses niguo aramera let me tell you tareke kwire kata nuona ciana ici riu turarera tha ici turarera wengenya uria winaguo in another 20 years to come they might be the end of you no makorwo nio muthia waku maundu maria magakuonia mahinda-ini macio right now nike waiguite Biblia ni aigite o tene ati onia mwana njira iria yo na ndageka atia na ndakamiuma riu ithuiri ni twendire kurera ciana ta kata urere ta Mani Saimo urere akata umarere ta Aruhandiro uria ukoragwo Ruraya onagwo TV-ini uguo niguo renda akinya miaka 20 kana mwana ucio akinya miaka 20 akinya miaka ya college ri niguo ramwira ati I deserve respect. Let me tell you, you won't get it. Hautaipata. Na by the way macokaga wona warikia kunegena hindi urahia ta munyi uraigua tinginya nderu cia maniuro ta cia munyuka ni uria maniuro mahiuhite ukaigua kwira atiriri wewe mwene ati mathina yau na kwanga mwingine sasa ni nini sasa bashika moto sasa hiyo ni nini ya kufanya usike moto why don't you calm down igo onagana ndio gathuka mutwe uratiga guo ona ngehutio ahothio no umudie thigara sasa hiyo ni nini kitu kidogo inakufanya upande niguo makwiraga makuragia sasa ni nini nafanya sasa upige kelele namna hiyo ati mathi kwa nini unatushautia kwa hivyo ati just calm down si mimi mtu mzima si uniambie pole pole bila kunishautia ndio ri gokite gekare na nikumaga rio gekumaga urakoni na CCTV wacokia CCTV na thutha akihagirwo gwaku gate akihagirwo hau gate-ini na mamunju maria araheirwo na ti ndareketie thukuru koguo aratugania thukuru na wendo na niguo ohangire nigetha wone mbia cia guthoma ungena mutumia ucio anyiteire mwana ucio nyundo mucio ucio nduri ithe aca there is no man ena nyundo gutire mundu rume wi mucio ucio
Leo ni agakinya araigwa kamukinyete muico. Leo no nginya ngimukinya muthia tondu wa riri. Na narcissist. Let me tell you. Yes. You know what they do? They provoke you and then they come look for sympathy somewhere else. Yes. That's what they do. Tondu no ngiwa mwire tu cia kirira ri. Ni ukumenya na no yoro ya nyina video. Acoke make mutandao-ini. Yes. Wanyita? Riu haria turorete umenye atiriri ni arikia kunegena ni acoka riu ninge ni eyona mutandao-ini kana ni erona kameme ni mekwaragia uhoro wa ndeto iriku wa ndeto yo unjira mutumia ucio ndegukua. Yes. Miakua mwana ucio ni aganjira tiguo tondu mutumia ucio riu no akire uge nawe ni amurekereria riu nawe ndirakurira thukuru yo aramwira ndakuhe miaka iyo itatu tondu you are not respecting me tondu gutiri kindu kingi muciari akoragwo ena bata nakio kuma he mwana ti kugocwo kana kuganwo kana gukumio aca kiria akoragwo na bata nakio hari mwana ucio ni gitio kia mwana ucio nake nigetha akerutaniria nigetha future ya mwana uyu ikarugama na mwana ndakanore. Yes. Meaning ni kuga atiriri aikoro mwana ucio ndarahe nyina gitio ri, it means that mutumia uyu nake ni arakigwa obligation yake hari mwana uyu is failing. Yes. Is failing. Na ni arona direction ire mwana uyu aroya no gitindo ngimena matiguaga niguo acoka akumenya baadaye what really happened. Yes. Yake akambagiria kwirira na kwiyuragia gwathire atia. When it's too late. I'm telling you. Na rume gutie kindu matariya gacoka ukakuga ati anga mami sorry ni ndakuhiteirie ndio atuikire gatoero ga thuri athie parento gatoero ga thuri kuga mami sorry ni mundu wa maundu maria ndanagwika maundu maria gatoero ga thuri haria akira heta wata haria hekagirwo na unchigi haria githurai haria 3D okay agake haria githurai kirabu kiu kinene ki hau riu haturage nyitanirie aingiririo nginya ngurubu-ini cia thuri-ini na miaka 22 kiama-ini gia thuri ngurubu-ini cia thuri WhatsApp group WhatsApp group cia thuri na miaka 22 gukirania weekend ino nuragura ni amararuta mbia cia mburi orire tene o akiragwo ni nyina he gitio wirore rucio rwaku warikio guo wothe kwaja u ni hakorwo he horu piu warikio guo wothe riu nginya uraigua tai ona te ungende higuke kumerie ukaigua riu mwire tu cia kuria sasa mam ni aje kwa nini sasa una shout na mimi ni mtu mzima sikeniambia tu pole pole calm down ndio mwambie pole pole no mwirite ati uco kurehwo ni mwanake ucio hau ona arakorirwo muthenya ungi anyitithanitio na gikigi gia thitima ni mwanake wako estate anyititwo na anyitithanitio na gikigi gia thitima ahuritwo mamunju kugua na aria maratuma ni atumia angi nio marauga ni akanio mwaririe ni aririo ni aririo ambe arikie githoma ambe athome ucio ndaguthoma ni atumia ona ni marakwira ucio ndathoma uria ndiramukorire ri Wanjiru waku ni akuragwo ni anake guku uthimia oga ukuyoro gwaku na ke fastia fastia yes kamuria niki ucio ni ukwenda mwaririe no korwe gukumwite ndi haha korwe gukumwite ndi haha ndakae gukuga ni ambiririe gukana ndi ndiramukora ndiramaingatire ndiramuria niki ureka Wanjiru aya tona ni aguka ndenda mem na githuri to ni kia muthemba uriku hindu aroka uguo riu agoka uguo githuri kihana uguo na gaikara thi na akarora na agaspout tena kuri oguo aspautite riu ndarathikiriria riu akirwo thimu-ini arona aya riu tari ni ta Adamu na Hawa na messenger droppers ni messenger droppers me hau arigwo ni kimangi mwira ni we wikuo riu mutumia akoria atiriri Wanjiru uko aje? Poa. Sasa hata mimi nimejileta juu ya ile maneno ya jana. Nimejileta juu hiyo mambo. We know we care about you.
We care so much about you. And you know, your future belongs to you and you are your own responsibility. So you know that. Sasa hii mambo, si kwanza usome, usome, ufurahishe mama yako, umalize, wekwe shahada, upate job. Hii mambo ya mapenzi, mahali utapatia shahada hapo, unaianza hapo mpaka wakati utakufa. Mpaka wakati utakufa. Sawa. Sawa. Awajiro mwale guone ya kuurago. Akana kumurago huko. Lakini wacha niulize Mama Ben, lakini sasa hapo haikuwa wakati wa masomo na nilikuwa naenda na huyo ni my friend. Huyo ni friend yangu, si ni huyu hapa juu. Ni my friend sasa. Alikuwa ananihaa kusema bye. Sasa unakuja mpaka kuambia madhe nini? Unaona madhe vile akona stress up ya school fees. Anakuhagia kwa kekeke ya simu. Ya stima. Anakuhagia kwa kekeke ya simu. Makosa ni gani? Unajua sasa hiyo generation yetu tuko hivyo. Generation gani Wajiro? Generation gani? Ni mambo ya generation yetu sasa. Generation gani? Kwa kekeke ya simu si akupeleke kwake kama akona nyumba akuoe. Sasa Johnny sasa unajua ni neighbor. No aigwa mwariguo. No aigwa mwariguo. Ndira kai ndethiire. Etigwo kerera mahu. Mamu wewe na wewe utakuja ukikua na watakuletea maneno hapa. Bwana Takarago anakuletea maneno hapa mamu. Akagera nyundo. Akagera nyundo. Ogwara kwa leo. Okono waka pressure. Ucio mutumia okono waka pressure. Mafio na korone anyuaga ndawa. Eto taturo tunyua goto pressure. Okone kunywete kiroko no nginya anyue kangi. Hwaini. Ni mutwe. Ti hwaini. Ndagika makirekania na mwana ucio. Ona gukua arakua. Maikaraga thi makahumuka okona arora ugu. Taigo ria rikia kumbuka. Ni kuhuma kuria humite. Na guthigina. Akanyua gatawa kau. Mathiete guthie atumia oigwaga ati akaciathire cia ikurukire. Maroragwo ni ciana ici. Nicio ciramoraga. Tondu mwana wa muiritu aroka ndaraguthikiriria. Akusikizi. Thukuru university kana college no mwaka wake na aroka ari muriu. No ri wana toho na uthie thina to hau we. Tariu toria waku ukigwa ramu munjerwa muguthona we utangigikera. Tigama kiume meathia hau hakairu. Mokoro aragwira njira ngari. Aya uraga guku kiari. Aramu munyo kinya kwa kagoro iguru. Na ria tubia reke baramuona. Ndio maroka gukwirwo mukani. Wacha kwiragwo ni mundu ukiukerwo ukanie mwana waku. Ono hagioka goki kinya atumia ari oru ri. Ari oru. Yes. Makiraga ithe wa mwanake. Ithe wake mwana. Yes. Thiukanie nyina aciro by the way ni meguguthukiria kimani waku. Ucio muiretu ni aguthukia kimani. Gugatuika kwina mbara. Niguo ka mbara. Ate waciro. Ni ndie nderehe. Na ndoka tu ndiukite bara no ni ndoka ukinya riboti na riboti ino ri ni ithe wa Kimani niwe undumite na akauga mucio we ndangikeingira tondu naguo mucio ndukiri muthuri ni ahurukire na no wega riu ri undu ria wiho no umwe tu wire muiritu waku atigane na Kimani wako athome ni ndeto iriku wa ngoria ni icio na ni ndathie Natoja itoyaga ngumuthurano. Neicio na ndathie. Ira mwana waku age na mitugo. Na mitugo riku. Amarekania na Sami riu aronire Kimani. Marekania na Sami. We, ithe ndugutureherani. Koria nyinda na mwana waku wega we. No rehagwo na nduthi gutiga muiretu ucio waku. Yakira ndukihingira waku matigakionanage. Rumana tu no meya tu okuhirwo ihu niwe. Mundu ni arere mwana wake. Wale mone kurera waku tigane na gwakwa. No ngiona gatumia kau. Takea ethithitie kanitha hau. Ehithitie itamba ya hau. Atingehota kurera mwari. Mutumia ucio riu let me tell you. Yes. Ocio na pressure matwaranago and I'm telling you na ndigukuhitha kata na ndi gukwira origia ugikona mutumia ohete nyundo akera ciana ciake nie no ndimunine inyui na haria makinyaniti kaine maiguagire tha tu aciari acio na tu akaiguaga mahoya mao akaiguaga tu mahoya mao amacenjerie ciana ici tondu ciana ici ni itwikire too much and you see maybe is a single motherhood setup. Yes. Neo mucio cio.
Koguo mutumia ucio ni waithe wa mwana ucio. Ni waithe wa mwana to ni aramera kamera ati nie we ndirakurihira githomo miaka iyo 3 ume guku. Othie. Either ni wako wonete wira kandu wako wonete wira. Kandi koika we uthie. But I deserve respect. Wewe mutumia akiuga uguo I deserve respect. Respect ni riri kata. Ni kwira mwana atiriri. Kinyaga thinacara. No anyita. Yes. Mwana ucio ri agakinya thinacara na muthenya uria tegukinya thinacara ri agakuhurira thimu agakwira dadi nie nigucere mathaa maria twarikanire na ndirona ngikatia ngikinya ndakuhoya tu heke rutha na nigukinya mbere thaa cigano na tondu no niguo ndireka no anyita no ti kwira mwana ukinyage thinacara no anyita yes kinya thinacara agoka agakinya thaa 8 cia utuku ni muriu no anyita ni muriu thaa 8 cia utuku agakuhurira muhingurire ni we arahurira withe oya buda ni aje yo gate oya si uchangamkie hiyo gate buda ni aje nafikia anti ashiki simu tuko hapa na mtu wa boda ndari andu mukurekanire nekigwa ndakwire mathukite muno teterera tondu we ni ndwara kwanja mibundi wina mingi hau ukoragia mwire tu cio ndona ni uriku ukaigua ukona ciarora no kaigua ni waka mwaniki ukoria njira koria karaire guku karo ona acio ngi mekumite mbere Wathi kwario gawe mleke riu. Kwa wakati wenu sasa ni time yetu. Ati cool down. Sikesema tu pole pole. Sasa bwana sisi ni watu wazima, singetuambia tu pole pole. Ati kama utaki tuwalete huku, si ungetuambia basi. Hakuna mtu angewaleta huku. Alikuwa watatu ni venye huyo alichelewa. Ni yesi yaku. Kugura power so akakwire ejo ndira mutumia cia njitite njundo na menya ni kurathie gukihaga riu kurathie wikaga atia ugithukaga na atumia acio no ngeia maiguireire tha tondu ciana icio nicio ikumaumbika guku tiri-ini tondu wina mwana muiritu ni athie college arare muiritu mwega athie college ahingicanira ku akahingicana ya maiguire tha no makire uko to ukire na matigari to wi ha ngai no ageretie we ninyete hau ari wira gwa kameme ari uguo ri miaka ona to kameme ona guthoma matirarikia matirekagia ri uiguaga ati the college arathomaga kaigua second year ni agia ihu necoka mucii akambia riu ningi kuringiririo ni mama we acoke thukuru na ndia akagia kangi makaigania tigana nakio makaigania tigana nakio akaiga yathigare nakio kaikio no yathigare nakio riu mbeca turateanga ucio ti guthoma thia guthoma ucio athire githomo kia wendo kuu niki atwarire kuu ni atigane nakio riu oke arege ki ciana oke arere ciana handu ha kiria kigirite githomo-ini ri ndari muthuri ena ciana ndari maratathi na nioka uka gukua niki na riu we nyina no ningi wacokirie twana tutu ukiorere kundu rarikagia kurera urere urabangite tu we riu no uyu urarikania nake wacoka riu ningi oka na gicagi no arenda guikara maica mahare ya nibs yes arenda guikara maica ma kibo na mahare ya etagwo ate burudani ni haria kire ni haria juja arenda guikara maica macio au tigagira mwana Friday hwaini agathie ati agoka rucini kana okariga goka karakomio niki nikujua macorome ageithio ni njai agithumu